Kita jalan-jalan yuk, Kak. Bosen nih di rumah terus. Mau jalan-jalan kemana, Dek? Keliling kampung aja, Kak. Ya udah yuk, kita keliling kampung naik kuda. Yeay, asik naik kuda. Yeay. Wah, kudanya bagus banget, Kak. Iya, gagah ya, Dek, kudanya. Ayo, Dek, kita naik, Dek. Ayo, Kak. Kak, lihat tuh, Kak. Banyak kupu-kupu, Kak. Iya, bagus ya, Dek, kupu-kupunya. Kak, ada tukang balon tuh, Kak. Adek mau beli balon. Kak mau ah, Kak. Dek, ada badut mampang tuh, Dek. Iya, lucu ya, Kak, badut mampangnya. Dek, itu, Dek. Ada robot transporter, Dek. Iya, Kak, bagus banget. Sekarang kita mau jalan-jalan kemana lagi nih, Dek? Kemana lagi ya, Kak? Kita pulang aja ya, Dek. Udah sore nih. Kamu kan belum mandi sore. Oh, iya, Kak, sudah sore. Ya udah yuk, kita pulang yuk.